Mancho murigaria chinsa isato chia butokire chia bona botuko biga bwe 25 na rima somuti nyugo kiando mwako yiga bwe chiri bubere 25 nchenkoro kwa Clinton ndigi na gosogeira ndonsia sore karibu sana semesa ya mayakuru ensoko chinsa isato tusanga senjira yobo ikano kumanyana ria ya ANK wasiri baga ria bakombwata sia kuru studio ya kabere to wasabukara nso ikobera intwe kurbono wika omweri mwancho mwagero nyaraboigo na bokobwatia hamayakuru ensoko chinsa isato kwetera semitandao eito yekerero ensoko TV ensemo ya Facebook ensoko TV ensemo ya YouTube tusange kurbono wika omweri hamaya chinsa isato achakira bono. Karibu sana mwancho murigaria sama ya kurwensoko chinsa isato bono na bono togo chaka senchira ya bene asekia makia Orange Democratic Movement ODM ni uritukuria rero gya chengere myaka 20 imeyomo chobosonga se county ya Kisii nonya nabo muraiwe kiame kyo Raila Odinga ni gataikira na somo yogoyo asomo governor bwe county ya Mombasa hoyubo igoro yomo bwe gatia bakonye be kiame kyo ni gobono Ahmed Nasir Abdullahi haine kirebu na Raila ni gabwate abageni kurwense ngima hande mono ensi ya Kenya imeyomo cho Nairobi kuyarigania bosyobo moyega omonene bwo chengera ekiame kyo chakira kikianda wika 12 asomo chiorio Mombasa nigegatia baraibe kiamekyo bakorago na Junet Mohamed Godfrey Otsotsi negatia bande baine kiabuna ekiamekyo nigo kiariganirie bosio bobochori obonene na kwenekia oburai obuya bono nigabara yabo baine kirebune kiamekyo tikego chegwancherwa koba asensemo yo kwameria serikali korende nigo kiero berete gochokorosia serikali bosio bo chikura chine no mwaka 2027 Bethel Machini agotomanya senchira yo bwekera Nasumaiga buwochengira emyaka 20 yekiama kia ODM imeyeti kinekyo Gusii Stadium richukuria rero kata keki hiyo tamu kata keki kata numaiga onyaka buwikirenwa na barai au wekia mekyo egatia baba governor bachumbe aba MCA amona barai bande abanke. Kwa hivyo mtaniruhusu nilete magavana wenzangu. Nyanya nabo umuraibwe kiame kyo Raila Odinga nigataikira na soma igoyo asumu gavana bwe county ya Mombasa oyibo igoro ya muba konyi bwe kiame kyo Ahmed Nasir ainekiruna Raila nigabwata bageni kurwa sensenkima imemo cho Nairobi kwerigania soma igo monene bwe kiame kyo stariki kianda wika stariki 12 mutinyo gocha ime county ya Mombasa. Baba nimemwacha Nairobi, chama kikubwa katika eneo. Kuna viongozi kutoka dunia mzima wamefika na wako Nairobi, walikuwa wakuje na wale wageni wafanye surprise hapa, lakini ndege nyingine ya wageni imechelewa na baba lazima aweze kuwakaribisha wageni wote ili ikifika wakati wa kusherekea tunasherekea na dunia mzima. Tumeelewana mpaka hapo? Nikigati ya baraibe kiame kyo bakarawa na Junet Mohamed Godfrey Otsotsi negati ya banda bange baine kile kiame kyo ni okia irairo obosubore na bwigo obora yobu yage sagichakiwa. Sisi kama chama tunasherekea miaka 20. Miaka 20 ambaye tumesaidia hii nchi kama chama tukiongozwa na kiongozi wetu Baba Raila Amolo Odinga. Chama hii ya ODM ndio imeleta katiba mpya katika Kenya. Chama hii ODM ndio imeleta demokrasia katika Kenya. Chama hii ODM ndio imeleta utawala bora katika nchi ya Kenya. Chama hii ya ODM ndio imekataa mapinduzi kufanyika katika nchi yetu ya Kenya. Mnajua kwamba tuko na katiba mpya kwa sababu ya chama cha ODM. Mnajua tuko na vyama vingi kwa sababu ya ODM. Mnajua tuko na ugatuzi kwa sababu ya ODM. Mnajua tuko na haki tofauti, haki ya kujieleza, haki ya kuwa pamoja kwa sababu ya chama cha ODM. Watu wa Kisii munisikie na munisikie makini. Kuna wengi naona wanajaribu kusema wanataka kutoa chama leo kwa leo, kesho wanataka kuwa mbunge, mwingine anataka kuwa rais, mwingine sio anataka kuwa nini. Tuko hapa kusherekea miaka 20. Naomba munielewe, miaka 20 pahali Raila Amolo Odinga
baba ya modern democracy katika hii Kenya, pale alitutoa. Bono ni gabari yabo bayane kimna kiamekyo tike gochwa ancha kobaso kwa mrese moye serikali rinde korosi serikali egochikora mwaka wa 2025 na ibere gocha motwe. Angalieni vyama vyote, kila mmoja baada ya kushika mamlaka, ikiwa hayuko tena katika mamlaka, chama kimekufa, kwa sababu those are parties that did not have the ideologies of the people. Chama cha ODM peke yake ndio chama ambacho kimeweza kuweka mizizi yake ndani ya hii Kenya. Sisi ni wafuasi ya baba na tutaongozwa na baba na tutahakikisha ya kwamba kuna utulivu katika nchi yetu. Saa hii vile tunaendelea tuko katika broad based, lakini sisi tumejipanga, tutahakikisha ya kwamba ODM is going to form the next government or they will be part of the next government. ODM will never be called an opposition party again in this world. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Miaka na 20 gesa ogochakwa kiama kia ODM abo litukure rero ogocengero kwa nyakoba gogwikirana ase county ya Kisii egeti kia Gusii. Bono abari banyakoba gwikaso mujego yega nigo banyakoba kuburia obomo kwenekigwa elio kwenekinga oborai guchimotugaiga onyakoba ase aragia. Poteria Ensoko TV kurasigeti kenegeci goseri memo chukisi etera na petrol machine. Wanchu murigere atotigarita somo igo yoyo nige kiama gya ODM litukoria rero kene kya hugo chengero bokoreri bwae ase bokoreri bwae bwa siasa ase ka kemeronge bere bono imegetie kyo kya Gusii ase omuchobo songe county ya Kisii abanta bange nigo baikirana omogoko nigo bwa tainse ase getie kyo bwa sabanyangero kurwa sorongo rwa Gusii na isiko baikirana ase kiria barai ao bamwakira heko komo governor bwa county ya Kisii Muske Paul Simbarati aso kwarigania umoyega omonene buno yomorikito Dominic Onderi agotomanya senchera yobo ikirana. Chinsa isano nechidai kainye endege yaba imogeti abarayibe kiama kia Orange Democratic Movement go ODM igo yatachense asegeti kierera imemo chiobosongo bakora uno mokonyi bomurayibe kiama kia ODM omogavana bwe county ya Mombasa Muske Abdul Samad Sheriff Nasil umunyakero go bwe kiama oyoro omogavana bwe county ya Homa Bay Muske Gladys Wanga omogavana bwe county ya Kakamega Muske Fernandez Baraza omogavana bwe county ya Migori Muske Ochila Yako Abaseneta Ledama Olekina Onaru County amana Orio Vihiga Godfrey Ososi abachumbe bakora unomoteneri bwo morengo bwabake ase bunge Muske Junet Mohamed nigo bariganigwa ase county ya Kisii na Muske Paul Simba Arati oiboigo ore omokonyi bwo moraiwe kiama kia ODM ase bachaka omusabara wechesegeti kia Gusii ase baswa imeomo chiobosongo na gukwani abantu Maiga ya enigo abaraya baswa imegeti kia Gusii ase bariganigu n'abatioterebe kiama ike kia ODM ababegete cyanga cye kiama ase abakoro bayigora n'amasabo Weni koyoria ito emyaka 20 twaganira obusyani twaganira obutoreru obwali bosoe abanyankero kurwa Gusii na isiko igo bagokye bari baikirana abwase abageni bateneri korokia omogoko bwerituko Abarai nigo bamotogia umugabano bwe county ya Kisii asekeri batebuna niga abageni abuya asebono basaba abantu bonsi kogenda county ya Mombasa umutinyo gocha eriko chengera litukori nene ekere kiama kia ODM kirachengere emyaka ya 20 yobokoreri bwa siasa Simba kumbe wewe ni Simba na mtu asione Simba amenyeshewa akadani ni paka Simba bado ni nini Simba bado ni nani Simba bado ni nani Simba ni Simba na Simba ndiye deputy party leader wa chama kikubwa zaidi South of Sahara Northern wa Limpopo chama cha ODM. Na leo
amenikopesha mfano vile ambao kwamba mkutano wa Kisii umejaa. Lakini ndugu Simba, mimi kwa vile nilikopesha shilingi 1, ukija Mombasa mara 10 ya hii vile tutajaa kule Mombasa. Ama namna gani? Maiga yomutiniri bw'ekiama kia ODM umusike Raila Amolo Odinga gutekerana ase omoigoigoya nigo bari bonsi baikerana basanga ekeke ya buturo na gusangwa ase bono abantu basoka n'omurembe. Mancho murigari atotigarita somo yoyo ekiama gia ODM bono nigo bono giachengeire miaka 20 gisage chake omwaka bwechire 2005 no muraiwe kiama kio Raila Odinga muraiwe nso bono William Ruto muraiwe kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka mona bande anemono abarenga somo rengo obugo kana ekatiba enya yo mwaka oyo bwechire 2005 ekiagera nigeta ikiranete na igo kogania ekatiba enya Wycliffe Orenge agotumanya umugano bw'ekiama ekio kia siasa kurwa sorogongorwo rwa Gusii. Ekiama gia ODM bono nigo gikire miaka 20 kurwa giachagetwe omwaka 2005. Ekiama ekio kiarosetigwe kerense ya Kenya yarenge koligie katibenya iyo yabeterete chiensema ibere gwesokia elia yarenge kopinga nigo yaibegete asensema ikweroka ODM yani Orange Democratic Movement aseba begete ekemanyerero kiabo ko bali tunda abo aseba barenge gotyotereria ekatibe iyo kibekerete ekemanyerero keli toke egonde iyo yaraetwe no yokabero muraiwense ya Kenya ogatato Emilio Mwai Kibaki ambayo tunaitambua kama ODM. Wakati ilikuwa inaundwa, mimi nilikuwa hapo, nilikuwa bungeni na nilikuwa waziri kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Ekiama kia ODM kiaraitwe na Raila Odinga, William Ruto, Babo Kalonzo Musyoka amona bande nigo giatachatense bakongu na koiremeri ense ya Kenya ngima buna ekiama ekio yekwegerera obwene bwa mwanya banto. Na hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi. Tumejulikana kama chama ambaye ndiyo ilileta ugatuzi. Raila Amolo Odinga anafunga macho kwa sababu macho iliweza kupata athari alipolazwa na kuweza kufungwa na kujeruhiwa. Ukiona baba na ukiona wengine wakisema ODM haitaenda kwa maandamano ya Gazia, ODM ni chama ya wazalendo. Lituko lya rero nige kiama kigyatwara omusangerekano bwo chengere miaka 20 asegeti kya Gusii Stadium abo asabarai ao na babwatani be kiama kyo baikirana bakora no mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati buna enchire yemo yo kuyarigania asoma jego manene uyura akorekane ase county ya Mombasa. Kama chama cha ODM tunasherekea chama cha chungwa kuzaliwa. Leo tuko hapa tarehe 8 9, 10, 11 na 12 tutakuwa kule Mombasa. Na nitauliza watu wajitokeze wote tusherekee miaka 20 ya chama. Nigo abarai ao abubekira naso musangerekano yo bagatogie kiama ekio koba ekiama egekonkegima ekio kebwate oborosobya. Chama hii ya ODM ndio imeleta katiba mpya katika Kenya. Chama hii ODM ndio imeleta demokrasia katika Kenya. Kuna safari pahali hii nchi ilitoka. Hii nchi kulikuwa hakuna hata freedom of speech. Hii nchi kulikuwa hakuna hata kuweza kuzungumza ama kuwe na njia yoyote hata vyombo vya habari. Leo hapa vimejaa karibu 10 na. Tutaendelea kuzungumzia vijana wapate kazi. Tutaendelea kuzungumzia kina mama hapa Kenya nzima. Nonye kiama ekio kere na koigwana na serikali ya Kenya kwanza asomo robelio kwa broad base. Kiama ekio niko kiabekire merobelio yo chakuranira obura bwense ya Kenya omwaka wa 2025 nebere go chibosio. Hakuna siku tena ODM itakaa nje ya serikali ya Kenya. Ikifika 2027 serikali ni ODM. Sisi tumejipanga, tutahakikisha ya kwamba ODM is going to form the next government or they will be part of the next government. Naso musangerekano igonyera kaba bakorekana gasegeti kya Gusii Stadium abo asekiama gya ODM kyarengo chengera emyaka 20 besa kyanyarata ko bagekorosigwa tutarikisa nisato kianda mona 10 na 11 nigo bago chikotwara omoyego monene kigima yogo gakorekana ase county ya Mombasa abo ase ekiama gya ODM kera chikogenderera kuchengera emyaka 20
Ingo reporter ya Ensoko TV kutoka Kasibo katika tumo cha Bosongo asegeti Kiagusi Stadium ya county ya Kisii Eretriane Wycliffe Orenge. Biamono habari kibaito bamangana korwa se county ya Kisii andamana asegeti kigichi gosori Kiagusi asomo igoyo homaneno mwanchu murigeria oene kigwari tukoria rero na boigo kerekia mekyo kagenda kwiroberia gucha koene kya guchengera hamatuko anane mono guchakire chitariki kyanda gwika 12 mutinyo gocharia se county area ya Mombasa tuguskabusyo bono guikase county ya Nairobi umurai wense okane mheshimiwa Uhuru Kenyatta oraire bene umusangerekano bwekya mekyo ya Jubilee tukoria rero aseboigo uyo kabiro mu waziri boborindi bwaime Dr. Fred Matiang'i aikira na asomo igoyo Murikito Innocent Onyango nwarengase chinseme icho nabwateria miroberio yene kigwari tukoria rero abono twariganire roboti rokobwatia senchira yo boikerano no moyega bwekia magia Jubilee maega yegeka kia miaka 3 kurwaba bwatani bekia mekyo baikaransa seyo munyakirogo bwekia mekyo nando yolengo murayo mokoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta babwatani ya Jubilee nigo baumirana eliogo korokoro tota na korora ase kia mekyo kirabe bosyo ya siasa yo mwaka gwechiri bubere 2022 Maisonsi nigo aligeretie Fred Matiang'i oyu asama tukabwangoiga oralia gochia kuligia oborai bwense Boigo Uhuru Kenyatta niga iralibaga na kunyolia bakenya emirima akorete gwetera ase serikali yaye ekero arenga bisi yamo yabo nigo yarenge yobwaga chibwechipara imeye chinsemo a imense ya Kenya asaga chitegetange GSTR na kubwata ni chinsemo a ne chinguru chomurero na chinga kichinyinge agakolemero beli yogotinyo bulendi na kurwa bokoreri obuya ase sector yoborwalia. Looking back, there are things we can be proud of. As a party, we can say that we left behind a more connected country than we found it. We doubled the number of tarred roads, increased electricity connections from 35% of our population that we found to over 70%. In education, we restored the sanctity of our exams. We maintained the free primary education that we inherited from President Kibaki. We expanded the free day secondary education and reduced the burden of healthcare for our parents with the introduction of EduAfia for our students. In security, despite initial challenges, we invested heavily in our infrastructure, security infrastructure. Nonya nabo nigo Uhuru aumurera amachi amakendu asemerobeli ya serikali ere asobora iboniga ya William Ruto muna oliabu kurubu ruali asateba nigole umurobeli obuo mwega. Today, many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. Boigo, nigo aherera emerobeli erebosio ye kiama gia Jubilee unenchere yamo yokobeka chinguru ekiamekyo. In the next few weeks, we shall be rolling out our recruitment strategy across the country. Across generations and gender. This in conjunction with other activities aimed at rejuvenating and reinvigorating our party at grassroots level. Kago kolera Uhuru Kenyatta niga segetira basaye bagendere gusaba amaunchoreri naboigo asaba segetire bealigani koira amabaga yoborai. With the same energy, conviction and patriotism that we saw in the streets, you will be able to use them to transform the structures of our party, and ultimately you yourselves enter the corridors of power and high office and take charge of your own destiny. You know what you want. It is not for me to tell you. You know what you want. You have the energy to get it. And time is on your
our side. Muliki bwe kiama gya Jubilee Jeremiah Kioni ni gatebire bakorira maunchoreri elichiko ase kiamekio elikorusi obututukanu bonde bwensi obobe obubu ali gutumika bobe na bali batemete koira ekiameki ni chinguru. Hatutaki tena wakati wowote wa chama hii kuona watu ambao wamekusanya pamoja na kuchukua chama na kuweka mfuko ya nyuma na kwenda soko nayo. Aseli tangani bono Fred Matiang'i ni garorekana ko ba ange mono numurai uyu mukoro bwense Uhuru Kenyatta nonya nabo tarweti nkwanende yonsi aso moyego uyu bono libo lineli Jubilee nechikonyora obo nyamasi naende ase siasa ya Kenya. Hii story watu walikuwa wanazungusha sijui hasla Ntoto rachikorigere linga ekera Matiang'i arure asomo sangerekano yo bagusi bande baikira ni roroko mwa libaga pana ngomotegera na komorora ogoikira na kwaye nkikorabe gokoroke guchia ase siasa erebosio Italiane Innocent Onyango gokuwa na kurwa chinsemo cha Rescos ase omokutano o Jubilee NDC. Memono Innocent Onyango asogotomanya senchira yobo ikirano mwanju murigari asomo igo yobo igo nigabara ya baikira na asomo igo yokuru asorgongo rogusi bakorogwa no yokabero mujumbe bwe bunge bwensemo ibunge nyaribari chache Richard Tongi murai babangi na Janet Tongera nabarai ao nigo bono basabire osebe bamwakire mbyamano umurai bwense omukoro Uhuru Kenyatta asoko muikange Dr. Fred Matiang'i nonya nabo nigo bamukire bono abarai bande abo babeire bakumuborera hamaskani Fred Matiang'i ase basabire abana inchikuru asorongoro gusi wesokya na komoko boko Dr. Fred Matiang'i. Power. Abagaka power. Bas. To wakera Uhuru mbiamono. No mosiko minto Fred. Ega asia korete ya maskani. Agaro siedietaria ye as a minister for education, as a minister for communication, as a minister for interior. Agaro siedietaria enjere ya bene. Ya gerida bere recognized among millions and more than 50 million Kenyans covered the touch pair ya Jubilee Party. Waliba minto batara make up their mind toko basawasa maskani manene bacho inyo yo minto Fred Okengo Matiang'i ebisa kubire ko bya meiregete na baraba mubwatsie ndojo ko barukanga ni ntutu asariti ekereto ayo tobogambi abaguzito geitera ntutweka. We cannot afford to go down in history as a community egoita umuntu obo orere kanire nationally. Tege ntonda tebya bagusiba minto nyimbo yare njanya goite imiti umwana itogatenenire tomotugeke naritoranyare ko Rusia obonyira bwecho ire Kenya yiga mumanyita abana baita bange baitirwa amanyinga itekire ntoko nyara konyora nchirende yonsi omuntu urumungaini oranyare gonchora Kenya yiga senge kasongo nyetiringire Fred Matiang'i nerebye ko rasoe twagokira sange nchaorokirie obwancha nyobo nene na indarenta uyu minto okurukunga Fred Okengo Matiang'i gochaga kumwashoke guchense ngima ya Kenya. Abantu bonspirero nali Uhuru abatebinga asitoguchia no se Fred Okengo Matiang'i. Digatobe liboa elimo tubwatio yominto ntomusokia ekero chikabira chonsi picha mochia mwanchiri. Atwaliro mogoko monene sana ase omokutano bere NDC gali Nairobi asomuske Fred Matiang'i. Au merani ne rafiki yaye the fourth president of the Republic of Kenya, omoske Uhuru Muigai Kenyatta. Aba Kenya bachira sobonge we are happy. Speech omoske Uhuru Kenyatta arua na era Kenya bange baganyerete ekiaira kwa abantu ba lose hope as a country ya Kenya. Lero ere gutara na Matiang'i ene milestone nene sana ase Kenya gobadilisha uongozi ya 2027. Lero niko twatokaga iga Rescos Ngong ase omoyega bwe chama ya Jubilee iyo omorayo eto Fred Okengo Matiang'i agoja gotenenera ase kurigo bogambi bwense yega na intutu aja gosekana n'ikikase ni cheito ekogera konyo twasirira matuka mange konyo tora matunda matari na matunda ari tari gotokonya kende ono nande tuonchokire rero togote abati gatobwaterane na bari basigetegesa ukyo mugusi tokole gasiamo torore na intue gosento nyore getari muna abana bo mugusi omugambi yo itasuke motu abana baito banyore kigasi abagusi na abantu bakwerigeria Togoskabo sibono mwanchu murigari atokore na se county ya Nyamira ase abarai kurwa se county yo abekira na kumurera homo MC omochore nyagosira Damaris Muoni uyobete ya bisikuru mwaka bw'ikirubere na 13 gwikakiri bubere na 15 na ibere
nigo bono musike Jeremiah Migosi hamwe na Douglas Onkeo bagendera kuraga ebyaro gotenderwe chi factory chiechae Nyamira asokurwe bonus yense bago kwana kerekyo ime yatente omucho Nyamira nigegati yabarai hanamo n'abanasiasa bakoragwa no musike Rogers Muturi bagendere komurikera bose bagendere komwakera ekoko Dr. Fred Matiang'i haseganga yayo kuriya ekerogo kyoborai bwense muri kito Steven Nyariki agotomanya senchera yo boikirana nase homoyega bwa matanga yo komwenya omwemsie omochore Damaris Muhuni oyo betabisi asomwako 2013 goika 2017 asensemo ya tenteme ya West Mogrango ya Nyamira asomoyega oikiranwa n'abarai ao aiganigo siasa chabe tanse asoyo kuriekero kyobo senata Nyamira Jeremia Migosi nabo yokuriekero kyobo MCS wodi yabo gichora Douglas Onkeo horutwari sosa babeka teneni na kworokia kogechiwa kwabo anamono asokoriyeranse we bonus yechae yuetegemeira somo gusi ngengere kona pega ngoriekero kyobo senata Nyamira County Kuna mheshimiwa tabirega mureke borai baito Nyamira mbolibuya nani ngina yeta atoko nyorerera boiko yogari ebako ye bonus ya 57 shillings nduse itoga nyero nibachede ko byata bako ba shilingi 12 egende ndo saba abantu baito Nyamira no basabisa zamanje ekormolige abantu bisi banyare ko bayibera chibesa Wechake next week tutaga director branch bila renge in charge yechae vaichega wakateri nyajiwa sechae chache pewechi onya baikoye bare ko nyaja stock on bakai 57 shillings na inginde tajiwa sechae waiga Wondo chunaba abalemi ibanyanyase twe egekogera we expected no anaba director babachete me bado de bagoche ekura yani kilo 50 shillings takiro onega twanyote ekiro omulemi akayegwa jia shilingi chire 13 shillings no bosoku sana ejijirese sana abalemi nabondoche abantu abangi bari uja konyakwira bana school esali ntugwega gusito dependent ya magana yechae igobona ba director the answer bogocha sabale mbigena baba chorete inki batotebi ngikia kora asensemo yo moskechos fino manwa oyore umuteneri bwe mabera iga Kenya igo agendra kubeka obuyanya rekobaga kwerera nemono kiria goteba nigo gwetera ikrimari anyarko bakulika wetani abasaye kiribu 10 asebo igo yakire koko yo kuborie kiro so mwako 2027 unanele taini nyatazikia chingi ya sana sitalerangalo wasi ya Kenya Daily Reports ewa siya endeni mbinete na kalina sama skani manene na kalile wiya ono yana leto chikata mpindoro yote chiriziyo sangelia mawere egere awenale waitanya ligasi euchane wikire sikowaiga kwa tatore kiri marikesa kwa indi December ewa takawara awa Nyamira County eko litawana 10,000 kero tasama wakale mkungu Josephine Murao mwana kuruaria sama antometa sa serikali ige kiri maria kingo chake ketokolie kiri kabana waite nare usawa antowa minto ekere ukiwa wangine getia tensa na gechorire nje acting women rep nare usawa antowa minto mwaka nikamu 2027 urabi nare etire wawendererieka Paris ondogo yore boigo mubyare kurunyamira nigo haereire obuya bo munyamira gosabe kura erio komwakire koko yo kuriekerogo kyobo women rep ase county ya Nyamira asekeria kweranga niga begeta marorama ya ase county ebene 2027 I'm fighting for women rep in Nyamira County abantu baminto tema tochake kwa gachesa igayitoligie biundi tobeke amo twagachesa ige mbulego tutosoe morocho mwana mto Matiang'i no ale mstari wa mbere no tole nyuma yaye gatibo igo ya barai baikirano nigo bagendere gosegomo gusi gojichamo na komosira Dr. Fred Okengo Matiang'i na gotiga kubogekana munenjere ya moyo koreto mugusi yamo chikura chirina voltiras time bakire na biamono mwangete chikura chirocho umuntu utuiberete nereta manyite ikereta maitiriga sine ne mono ya ringi lakini pia tuna kumusabirana kulelia na mambimbo kitu bona abantu baminto na intwe indaba gusi taki umwanu tunaitwe otebire ko
uri arobo president twale kusabira kuna ito bara kirege sabwege ni kusabira abantu babo onye pasta ataisaransire pasta igale kingo cha kusomeke Mungu kegote abaiga ekero umuntu no atenire kubaje mugambi igo ngotenina mu support Steven Nyarike Mbunde, Ensoko TV Nyamira. Tokoskabo sio mwancho murigarira soroboti rukobwatakana n'echisemi nigobono chiskuru cy'abanyene insemo tendriobo ho Kenya Private Schools Association KEPSA Margaret Gesare nigaene kirenga nigaborokwa be grade ya kianda nigo bare tayari asogotemwa wa Kenya Junior Schools Education Assessment KJSEA kakokwana n'Ensoko TV assess skuru ya Bisam Academy imeyo ward ya township ensemo ye bunge West Mugiranga se county yo ya Nyamira. Gesare nigobona aene kirenga ekarogotemo kokoro bere gochia kwene kiwa homotienyi ogocha nigo chiskuru cy'abanyene cyarigandire kwene kyaborokiwa ubusi cyarigandire aborokiwa se chisemi cyebyorokererio muri Kito Steven nyarikyago tumanya senjero yo boikirano Ekero motienyo yo mabweka utigarete bosio wa matemo amatangani inse ya CBC grade 9 ayuwa manyakaine muna Kenya Junior School Education Assessment KJC kokoreka nigo moteneri wech skuru cy'abanyene KEPSA imeye county ya Nyamira Margaret Gesare arerenga nigo beyariganiriye bya sogotemuko. My name is Margaret Gesare. I'm the proprietor Bisam Academy. I'm the chair Nyamira Private Schools Association. Now, as far as grade 9s are concerned, we are really prepared and ready. And the children are ready for the exam. Like here, you can see them busy with their practicals in the lab, in our laboratory. And most private schools have set up labs for these subjects that need experiments. And the children are having it hands-on. I'm telling you, when they come to senior school, you'll be surprised to find that they know more than you imagine they know. All schools are all prepared and ready for the assessments which are coming at the end of next month. Gesare uyorebo igo monyene bwe skuru ya Bisam Academy me ye ward ya township ya Nyamira nigo ene kiringa chiskuru nabo igo aborokiwa bare chiskuru cy'abanyene igo baragendere gokoria biyago cya ankyo asokugekero biya amasomo ye byorokererio. Now I would encourage parents. In the private sector, we are doing so well. We have invested quite a lot. As far as laboratories are concerned, as far as libraries are concerned, we are up to the game. As far as teachers handling these students are concerned, we have trained and qualified teachers ready, and they have supported these children. You will tell us by the end of the 12th grade, you'll be able to attest that children who have come from private schools are really outshining their counterparts from the public schools. Bisam Academy, we are really prepared and ready for the assessments that are coming at the end of next month. We have about 42 candidates and they are all prepared. My name is Cecilia Ogwara Kerubo. I'm from Bisam School. I'm in grade 9 and we are all prepared as candidates of this year. We want to do that exam because we have done thorough revision with all our teachers in all basic subjects. Exabuga, and I'm a grade 9 student from Bisam School, and I'm well prepared for this exam. Bosio bogo temo konegwa grade 9 nigo chiskuru boigo chiabene chiagendere ko bachiku yarigania elio kwene kingango chiko korea chire biyaso gotemu kokora korekana yari tangani hase ekarikira mwenye ya Kenya. Ingo reporter ya Ensoko TV rietera Nyarike Steven Embonde. Biamano muri Kito Steven Nyariki no roboti urechi se mikuru ase county ya Nyamira mwancho murigeria chidagika 33 chabutokire higoro yechinsa isato chiabono botuko
no twikero mweri bwa mayakuru ensoko chinsa isato asobot koboiga bwe 25 na rimo mutinyi no yokianda mwako yiga bwechiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton Ndigi haseri bagari abonsi bali bambwata cia kuru asensemo ya kabere Brian Achaka Felistas Kabendi na bego director Zaki Kenya nayo mwanchu murigeria asokwira chinga kichago gusangana into asobot kobwarero togokuganirio twarobot kobia abego gendere kwego kyane mirobere gendere ta sembeo yensoko TV to mera na ndrit kore ankyo hasemesa ya mayia ensa eyamo abego chinsa isato chiabotuko nyasaye kawa bye bye.